Ja na samom startu želim da ispričam jedan vic, nećete mi zamjeriti, čuo sam ga malo prije, a genijalan je. Uhvate ljudožderi tamo neđe u dalekoj Africi, Francuza, Amerikance i Crnogorca. Ili Srbine iz Crne Gore, kako hoćete. I kaže ljudožder, ako mi kažete iz kog ste mjesta i ako ja to mjesto budem znao, neću vas pojesti. Pita ovog prvog, kaže, odakle si ti? Pa kaže, ja sam jedno malo mjesto pored New Yorka, znaš, zove se tako i tako. Kaže ovaj, ne znam, stavlja ga u kazan. Kaže Francuz, pa ja sam pored Pariza, jedno malo selo, sigurno niste čuli. Kaže on selo, kaže ovaj, nisam čuo, u kazan. Dolazi ovaj iz Podgorice i kaže, ništa, idem ja sam ovaj kazan. A kaže on, ne, reci mi odakle si. Ma ne, idem ja u kazan, sigurno ne znaš. Ama kaže mi čovječ, kaže iz Kokota pored Podgorice. A kaže ovaj, iz gornjih ili donjih?